Very good afternoon. Ngasigi ekoi kenosi be political science honors ki perspectives on international relations and history ki ani shuba block ki historical perspective habidu gi taruk shuba unit ni World War II masigi consequences habidu ni ekoi na mamangi lecture da masigi causes of World War II ekoi mamangi lectures da naina khe do mamangi lectures ki da loidaba sarup consequences doni ngasi ekoina losinna ba keno tawrisi ekoina mamangi lecture da World War II se kamaina horakke kanana kamaina tawbadagi war se kadaida war tawbadagi magi immediate causes of war adagi kamaina matamni matungina kamaina war se keno tawba adagi powers in major powers in kamaina war se involved torakpa haibagi matangda mayek chumna naina gre marik chumna naina gre adugi matungda ekoina war sina ekoi kare hatare 1941 yoshilapa matamda ekoi gi war sigi kenosi khajitang ekoi gi kare hatare maruoina Germany na ekoi gi major European countries singse ekoi gi kenosi occupied tawra aba matungda Hitler Germany na yamna chawa mistake amakhak tawi ekoi gi kare hatare Soviet Union matamdogi ekoi gi hojik Russia hari sida attack tawnaba gi decision amakhak lawi decision si lawu matamda war si tamna ekoi gi kare hatare Germany na yan han boina war si mai thina ngai gi machak oi Stalingrad haiba mafamda Germany ki madam mafamda German si fighting che ekoi gi yamna ingbadagi matamda Stalingrad hari si temperature si -43 degree Celsius adumaina inge na high adu haiba mafamjida ekoi gi German si fighting chi ingbada barf on ba idar ice olaga adumaina si bagi keno tawraga war si mai thina ngai gi machak amu oiki adogi matang dani koina nasi na inagadoriba ekoi gi kenosi consequences of the war si adu ahan ba ekoi gi masigi topic ta koina defeat of the axis power in high tar axis koina mamang da high grade di World War II second World War haibase group ani na fight tawbani amana axis power haiba maga amana allied powers haiba maga war se allied powers na mai pai adu ekoi gi axis powers mighty axis powers haibasi maru oina kana na oige hab matamda ekoi gi Germany Italy and Japan moi omna sembani adu axis powers se kamaina mai pakken mighty ge habaduni sida hairisi ekoina sigi sida ekoina aina hojik hakima mangda hai khedo habidi 1940-41 ga Europe matam sida Europe ki major ekoi countries in che most of the European countries Europe ki country punamak se anambana fascist powers ani habidi Italy and Germany na loina anambana mohoina conquer to bahore including ekoi gi France hairisa si ekoi gi Germany na Germany gi makhada lai khrabani Germany ne gi makhada almost sahi mari mu ekoi gi France lairini ado ekoi gi Britain sisu Germany na documentic yamne attack tawi ado Germany Britain na ado kare hatare surrender di sumdau tawroi habidagi kare hatare Britain adum continue to fight war se adum fight tawraga leramni aduna ekoi gi Soviet Union gi matam to gi ekoi kare hatare Baltic states ni ekoi gi haiba somda ekoi gi Latvia Lithuania kan ekoi gi haiba ken hosing se ahum se sigi republic ahum sisu German na matam do ta control tawkre May 1943 Europe matam da ekoi gi allied powers na hojiki ngai gi in haiba to 1940-41 Europe hawdadi war se axis powers na mai pai axis powers na Europe ki anamba territory sinjai axis powers na control makoi gi makhada control da lai ne adubu 41 gi haibidi Hitler na USSR da haibidi Soviet Union da war tora matung dadi lauthora matung dadi war se adudagi hona tapna mai thi ba hore adun May 1943 Europe matam da allied powers na ekoi gi achoba ekoi gi offensive war ama axis powers da tawi Italian empires haidi Europe da war tawbusida ekoi gi mai pak pangamak tabdagi di karmain tawgen haim kanda Italy gi leiriba colony haidi Africa da leiba colony sing sida ekoi gi garai tare kaino sing je war tawi haibadi kaino hai matamda Africa da leiba territory sing dagi Italy da haibadi access powers da supply la ido madu hana thadak le
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯆꯦꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁ ꯄꯥꯋꯔꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯇꯂꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯍꯛꯀꯤ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯁꯤꯁꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯁꯤꯁꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯏꯇꯂꯤꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯦꯖꯟ ꯇꯧꯕ ꯏꯇꯂꯤꯁꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯄꯥꯋꯔꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯇꯂꯤꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯜꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯇꯂꯤꯁꯤꯅ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯖꯔꯃꯅꯤꯁꯤꯗ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯊꯕ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯕꯜꯀꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯕꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥ ꯕꯨꯜꯒꯦꯔꯤꯌꯥꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 1943 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯏꯌꯔ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯁꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯖꯨꯂꯥꯏ 1943 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 1943 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯅ ꯍꯤꯠꯂꯔꯒ ꯎꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯇꯦꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯤꯠꯂꯔꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯤꯠꯂꯔꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯌꯥꯔꯝꯗꯦ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯤꯠꯂꯔꯁꯨ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯗ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯠꯂꯔꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯝꯃꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯖꯔꯃꯅꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯅ ꯍꯤꯠꯂꯔꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯅ ꯍꯤꯠꯂꯔꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯤꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯅ ꯐꯥꯁꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯡ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯀꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯋꯥꯔꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯥꯁꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯖꯨꯂꯥꯏ 25 1943ꯗ ꯀꯤꯡ ꯚꯤꯛꯇꯔ ꯏꯃꯥꯅꯨꯑꯦꯜ III ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯟ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯐꯥꯁꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯚꯤꯛꯇꯔ ꯏꯃꯥꯅꯨꯑꯦꯜ III ꯀꯧꯕ ꯀꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯒꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯗꯤꯁꯃꯤꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯕꯣꯗꯣꯂꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯨꯁꯣꯂꯤꯅꯤꯁꯤ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 3 1943 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯇꯂꯤꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯂꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯟꯀꯟꯗꯤꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯏꯇꯂꯤꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯗꯦꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 3 1943 ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯔꯃꯅꯤꯅ ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯖꯨꯟ 4 1944 ꯁꯤꯅ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 3 1943ꯗ ꯏꯇꯂꯤꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯅ ꯔꯣꯝꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯝꯃꯛꯄꯗꯣ ꯖꯨꯟ 4 1944ꯗ ꯈꯛ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯅ ꯔꯣꯝꯁꯦ ꯀꯦꯞꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯜꯃꯣꯁ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯣꯝꯁꯤꯁꯨ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯄꯥꯋꯔꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯔ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯏꯁ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯃꯅ ꯋꯦꯁ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯏꯁ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯍꯧꯗꯣꯛꯏꯕ ꯋꯥꯔ ꯐ꯭ꯔꯟꯁꯦ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ USSR ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯀꯔꯤꯁꯦ
kaino taunabagidamata aduga west side tagina England America and its allies sigisina ikoi kare hatare lead tawe aduga ikoi kari tawre sigi Normandy hariba kaino sida city sida attack tawi adu kari gino attack tawri shahar matamda France hariba ngasai ki Germany gi makhada leiba territory se France si liberate tawnabagidamata sigisi lauthoknabagidamata Germany gi makhotta gi lauthoknabagidamata aikoina map sida uriba kainosi charakpa kainosi sin se aduni sida haise France haira kaina sida Nazi gi symbol laikoi kaino tawrise France ki France and Nazi haibadi Hitler gi makhada Germany gi makhada lei haibadugi kaino duni symbolism duni sida kaino ulisi sigi sida attack tawre iba sigi kaino sibuni kaino west side ni koi kaino tawrise American Air Force adagi sida England gi kaino adagi British Canadian kambu sida attack tawrpa adugi west side tugi kaino picture duni kaino sida uriba kaino se adana March 1944 Europe matamdadi Axis forces kaino se aikoi Soviet Union gi major parts of Soviet Union gi anamba territory dagi Ukraine dagi Axis forcing se lauthokre aidi expel tawbangam war se dagi June 4 1944 Europe matamda aikoi gi kare tare west front ne aikoi ngasai gi Germany gi against the same do adugi do open tawbangam haibadi Germany gi haibadi swai gi tanjasi Europe matamda kai tawge hamatamda kare tare Germany kaino se maithibagi jang se adukimatic fast oina changchil abogi matam duni harise aduna hojiki hari ba ikoi gi west front open tawin hari se sigi sida ikoi gi English channel hari sida gi tawri duni sida ikoi ni English channel hari map sida ikoi na uri bisini English channel hari ba sigi kaino sida about ikoi gi American soldiers lakh amaga lising yang khaimo sigi sida ikoi gi every month tha khuding gi ikoi gi sida transport tawra aga America na yamna chawba ikoi gi war sigi chawba ro lama lorapagi matam duni sigi sida ikoi keno tawri si adugi matungda makhatara poda Japan maithiba pibagi keno duni sida ikoi na defeat of Japan in harisina ikoi na sida khangjin bayaba keno se Japan ina hariba country se yamna important oiba second world war gi matamda aduga Japan harise surrender tawya daba ultimatum kya pira phawda surrender tawya daba country amani matamda yamna ikoi gi kare hatare attitude ego yamna wang leiba country amakhani aduna ikoi gi kare hatare Japan sibu maithi pina bagida makta Japan dagi mai pak na bagida makta allied power kambu singjina adukki matik yamna kanna war se fight tawrami adukki matik yamna kanna honarami hairiba honaba matam jida yamna kanna responsibility oiba country singje kana kana no hai matam da United States na maru oiba major role lawrami United States na maru oiba major role lawri bagi maramdi karino hai matam da aikoina mamangi lecture da hai gre Pearl Harbor hariba Hawaii Island da leiba aikoi United States ki territory du da Japan ne attack tawbadagi United States second world war yausilakpani second world war yausil isigi ahan ba kaino di kaino US na Japan da war lauthorakpadu adugi matungda to pa Germany da Italy da war laurakpagi wani aduna United Japan bu maithi na ba maithi ba pina bagi damakta war torp matamjida United States na dokimatic yamna sawa role lorami United States ta mateng pang ba countries indi Britain China Netherlands Australia and New Zealand hariba countries inchi United States na Japan mu maithi na pina bagi damakta honna matamda war se da mateng pangami adu sigi sida China hariba countries hai sigi se base oina semami habidi Japan bu maithi pina bagi damakta honna matamda hariba countries inchi na honna matamda China se base oina keno tawram ekoina khangjin baya badi sida kai no matamda China da Manchuria hariba jaga do ta Manchukuo ko ba island ama Japanese aikoi gi island ama semgal laga ngasai gi recognize tawnabani khotnabani kai ne khoi gi League of Nations ki matam da tawbagi matang do haibadi Japanese territory waina sem ki bagi wari duni sida koina keno tawri se aduna Japan China se aduna maram moiraga base waina semapagi wani aduna hojiki hariba sigi hariba keno sida operation sida US General matamdugi Douglas MacArthur hariba nupasina operation je lead tawrami hariba Japan bu maithi pina bu honna bagi keno sida 1944 Europe matamda aikoi kare hatare two allied campaigns
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ allied campbells ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯖꯄꯥꯟꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ allied campbell ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯂꯣꯔꯗ ꯃꯥꯎꯟꯇꯕꯦꯇꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯂꯣꯔꯗ ꯃꯥꯎꯟꯇꯕꯦꯇꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚꯥꯏꯁꯔꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯔꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯜꯂꯒ ꯔꯤꯀꯟꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯒ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯔꯃꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯖꯄꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯄꯥꯟ INA ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ INA ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ empire makada sigi keno sing laikre adu British Indiana lokshin na honamduni atopaduna General MacArthur na luchingba General MacArthur na lichingba keno sina operation sina karibuno haimatamda Philippines Island hariba keno si nitam nabagi damaktani koina sida map ta ure sida Philippines Island ani khoi gi leiriba keno si buni sida keno tawnaba khoi gi General MacArthur na lit tawriba keno si June 1945 Europe matamda akhoi gi mission animak habidi mission Mountbatten na lead tawwa kaino dune General MacArthur na lead tawwa operations animak mai pak pangamami adugi matungda July 17 dagina August 2 fawgi 1945 fawgi manungda hairiba numiching chita akhoi gi Potsdam conference haina meeting ama khak tawrami Potsdam hairise awjiki matamda Germany da leiba mafam amani hairiba mafam asida akhoi gi Germany habidi defeated Germany maithiraba Germany and atopa issues me among khanna nabagi damakta akhoi gi sigi conference phambani adugi conference da habidi July 1945 sida sigi conference sigi keno sida Japan di maithiba war sida maithiba di natri aduda maithidri ngai matam sida Japan da akhoi gi ultimatum amapi habidi kar hatare unconditional surrender tawnabagi damakta Japan gi armed forces keno sing sida unconditional oina surrender taw haina akhoi gi sigi Potsdam conference da pi hariba ultimatum se Japanese kambuna akhoi gi kar hatare ignore tawrami yaramde aduga adum war se fight tawrami continue tawrami aduna maram oiraga America na United States na atom bomb sijinnagani haibagi kar hatare decision na malawrami karigino atom bomb sijinnani hairisi haimatamda Japan se akhoi gi kar hatare war sida kaino tawnabagi surrender tawnabagi damakta unconditional surrender tawhannabagi damakta atom bomb sijinnagani haina akhoi gi United States na madugi decision na malawrami hairiba decision sa August 6 1945 ta American Air Force na atom bomb ama Hiroshima da thathai hairiba kaino se madugi duna akhoi gi realize tawhanmani habidi kaino tawi August 6 1945 ta akhoi gi atom bomb thatharba matung sida phoba kare hatare Japan gi keno se adum war sidi adum continue tawgi mong duni hait leise aduna August 8 Europe matamda Soviet Union na Japan da muka war lauthoe aduga akhoi gi Manchuria akhoi gi hoden Southern Sakhalin harise hojik akhoi gi Russian gi island ama khakni harise hairiba Manchuria Southern Sakhalin ka hairiba keno sing che matam duda Japan gi makha da leirami hairising sigi da Soviet Union na war lauthoe matung da habidi Soviet Union na war lautho matung next day da habidi August 9 1945 ta atopa atom bomb ama amuka Japan gi another city Nagasaki hari sida thathare haribo war bomb atom bomb thathabagi picture doni koina sida keno tawrisi bomb ji thathara matung da magi burning gi keno doni sida ikoina uriba right side ki keno sina aduga som gi keno sina left side ki keno sida na ikoi gi magi left out burn down taw khraba ikoi gi Japan gi magi keno doni sida ikoina uriba city sing gi keno city du gi magi infrastructure adu da gi keno si orisi mase adu kimatik yamna devastated oiba bomb ji thathab matam da ikoi keno tawi about ikoi gi 2.5 ka haitare lakh mi ikoi human population adum maina ikoi gi si na ikoi gi record ta lei sumaina ikoi gi bomb se anirak atom bomb anirak thatharam matung dadi habidi next day da habidi August 1945 ta Japan na ikoi gi kar haitare peace ki announce tawre aduga war
fight ตาวเสเลเปสิกิเกโนสิดาอดุนิมะตุงดา September 2 1945 ยอรกมะตัมดาไอคอยกี surrender document sign ตาวนะเร US กี battleship Missouri ฮาริบะเกโนสิดา surrender กีเกโนดนซิงโด document ซิงโด sign ตาวเรญี่ปุ่นนะไอคอยกี surrender ตาวรามะตุงดดีไอคอยกีเกรหะตาเร second world war เส ultimately second world war ไฮเสลุยเรอดุกะญี่ปุ่นฮาริเสไอคอยกีAmerican occupation นี่มะคาดาทำเมอดุนไอคอยกีเกโนตอรมะตุงดาไอคอยกียามนาไอคอยกีเกรหะตาเรเย็นอบา hostilities อดุดากิมะตุงดาไอคอยกีtreaties อมะคัก sign ตาวี the five defeated powers กะไอคอยกีไมธีรบา country มังากะปุลละกะไมธีรบา country มังาสิกะนาคานาโนอิตาลีโรมาเนียบัลแกเรียฮังการี and Finland Romania เนี่ยฮุจิติ RO ไว้เรมะตะมะมาเกมะมิงเจ RU ไว้ระมี Romania ให้ไปเสอดุอีเกโนนี่สิดา Romania นะดมไฮริเสมะตะนุกี spelling ดูดะนี่คอยนะ confusion ไงมะซะไว้เดอดุนะไฮริบะ country มังาสิกะไอคอยกีกะหะตะเร allies power กะกะเร peace treaty ยะมะ sign ตะวีอดุกีมะตุงดา1955 year of matam da Austria ga muka ekoi ki peace treaty ama sign tawi sigi aduga Japan ga na 1952 da sign tawi sigi peace treaty sigi detail explanation ekoi na makha ga tarak pa slide chingda muka ekoi nei na gani adubu unfortunately Germany di unite to ngamdre Germany se ani thok na khai do e war se lojil matam da amana Federal Republic of Germany West Germany haibama habidi ekoi ki liberal democracy da based over western democracy da based over amana democratic German Republic haibama sina ekoi ki Soviet Union habdi East Germany Soviet Union communism da based over ama ani thok na sume nei ekoi ki khaido e aduna ekoi ki Germany se ani thok na khaido abani na Germany ga ekoi ki proper treaty ama peace treaty ama sign tawde aduga Germany se 1990 da ekoi ki karai tara magi reunification Germany ki kano tawi makha tarapada mok sigi detail da mok nai na kani Potsdam conference ekoi jikin hakim mamang da hai khebdu ni July dagina August 1945 ta phambani masigi kano se Potsdam hai se ekoi ki Berlin da lai ai mamang da su kano tawre Germany da lai ba kano ni aduna Germany na ekoi ki karai tara unconditionally Germany se ekoi ki second world war da mukka surrender tawre tawro madung da ekoi ki war time gi magi conference gi da hedi maithi raba Germany se magi future se kamaina oi da ge and atop East European countries in se habidi Germany gi makha da lai ramba countries in se sigi magi makoi gi future se kamaina sem ga da ge habidu gi matang ni sigi Potsdam conference and harise adana Potsdam conference ha da attend to ba ekoi gi masak nai ba mi jing ti kana no hai matam du gi ekoi gi Soviet Union gi president Joseph Stalin Winston Churchill in Britain gi Chiang Kai-shek China gi and US ki president Harry Truman hai baduni sigi singje loina kaino ting tilami hai ba conference hai ekoi gi high power delegations mayam nai ekoi gi pullaga tawwa conference amakhakni masida ekoi gi maroi ba decision khar laurami habidi Germany gi future gi matang da aduna ekoi gi sigi keno sing sida ekoi gi gra tare maithi raba power sing duga maithi raba country sing ga peace treaty sign tawnabagi preparation su habidi thorang su masigi matang da tawrami ekoi na mamang da su hai kre sigi conference pham matam da Japan di hojik su maithi natri habidi 1945 July sida Japan maithi dri war se surrender tawratri aduna ekoi gra tare sigi ki keno sida conference da ekoi gi Poland gi border se western border se kamaina oi gi da ge haibido gi matang da so final demarcation su masigi matang sida khalam me se samna haram kan da ekoi gi south eastern Prussia haidi Germany gi area and the areas to the east of rivers Oder and Neisse as western Poland gi western side of Poland magi borders to adugi kaino to ni se hoji ki kaino singse mahoi gi kaino future se kamaina oi gi da ge habisu sigi conference da kaino tawrame aduga Poland se da ekoi gi free and fair democratic election nama de ekoi gi democracy da based over election nama thu bada Poland da tawgani habisisu conference da yanaramme aduna ekoi gi hatale sigi sida ekoi gi allied powers na sigi conference da makoi gi allied forces ki magi military personnel sing immediately have the athu matam da Iran da gi lothokpa Tangier da gi lothokpa haibse
ꯌꯥꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯟꯖꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯔꯝꯃꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯟꯖꯤꯌꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯤꯕꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ reparations Austria-dagi reparations laudaba war-gi reparations laudaba aina yanarami aduga Germany Japan gi hoigi surrender taunabagi magi basis masigi conference da yanarami aduga imperialistic elements mayam chingche lauthokhiba aduga Japan se disarm tauba haibadi militarily curtail tauba haibagi keno se yanarami aduga war criminals Japan gi war criminals mayam chingche punish tauba haibasisu mafam matamduda yanarami aduga Japan gi allied Japan se allied military controls haibadi allied powers ki makha da thamba aduga democratic government ama Japan da athu matamda establish tauba haiba adusu conference da yanarami aduga Japan gi keno se magi sovereignty se ekhoi four major principles four major island aduga masa island kharada aduda khakta base tauba haiba sisu conference da yanarami aduga Japan na matam amada pairamba any foreign territories punamak ekhoi masa gi lawfully masagi belong tawdo masa gi da country singduda ekhoi amuk handokhiba haibisisu Potsdam conference ta yanarami aduga ekhoi Japanese na surrender tawba haiba potudi Potsdam conference ki condition tudi Japan na yaramde aduna maram moiraga surrender August 10 1945 ta ekhoi kare hatare Japan na ekhoi US na atom bomb tha tharam matungda ekhoi unconditionally Japan na surrender tawba haibse yare adugi matungda ekhoi war se loire war loira matungda sida ekhoi US na ekhoi atom bomb kare hatare develop tawre atom bomb sijinnare hairiba sijinnare atom bomb tha thaba atom bomb sijinna ba haibse Soviet Union ki matamduda knowledge ama hob laite tabu Soviet Union ka United States ka di sida war sida allies ni moy ni se aduna maram moiraga Soviet Union da information ama hob khangan da ba haibadi ekhoi atom bomb tha drop tawrani atom bomb sijinna ragani haibagi information adu da najingba na rangna ekhoi ni atom bomb ama ekhoi sare atom bomb ama ekhoi sumaina keno tawre develop tawre ka haibagi information ama tapi da maram moiraga maduna ekhoi war solution matamda cold war oirakna ai gi machak masu oi aduna ekhoi peace treaty ama ekhoi second world war loira matungda taunabagi ekhoi sem saba keno tawbuse victorious power singchena ekhoi first world war dagi tamme di haibabu adugi tamme bu posing se moi maram jana adugi pochi fajanadi adugi keno si knowledge ti laikhide laitabagi maram ti kari no hamatamda second world war lak matamda su territorial divisions ekhoi European states singchida ekhoi territory sigi territory na topada amagi territory na amada sigi adjustment ki question che hojik so dum leirami aduga ekhoi overseas ekhoi colonies mayam jingche sigi keno singche kamaina tawdagi haibagi question cho dum leirami aduga reparations ki impositions of reparations haibadi war gi magi kare hatare compensation pibagi keno to adusu dum hojik so World War 2 gi matungda so dum leirami on September 11 October 3 gi 1945 si yorok matamda ekhoi gi Paris Peace Conference ta tawkhidaba adumaina tawkhidaba aduga second world war gi matungda di tawba foreign ministers ki meeting ama London da ekhoi gi pangthoi London conference harga so masigi keno sikhangnai aduna sigi London ki conference da ekhoi gi western powers maruina United States and Britain ki kambusika Soviet Union ga chauba ekhoi gi kare hatare manadaba amakak masigi conference da uba phangi haiba conference ki keno sidi karino magi main provision si karino haima tawi lauthokpa maruina France Greece Yugoslavia da haiba territory sing to ekhoi gi pikhiba Italy dagi territory sing jo lauthoga haiba France Greece Yugoslavia da haiba territory sing pikhiba treste haiba keno sing se independent port oina keno toba aduga haiba keno se governor ama appoint tawraga haibadi United Nations Security Council na appoint tawraga ekhoi independent port oina ekhoi kare haitare run tawhanba haibasisu kenoni in Albania and Ethiopia hai singse ekhoi independent country oina kari tawre lauthoe aduga mohoi gi sovereignty amuk hanjin halami aduga ekhoi kare haitare
Italy เนี่ย ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯄꯥꯔꯦꯁꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤ 8 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯤꯄꯥꯔꯦꯁꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯅꯔꯝꯃꯤ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯥꯔꯥꯕꯤꯌꯥ and Bukovina harise ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯗ ꯄꯤꯕ and Dubroja ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯕꯜꯒꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄꯥꯔꯦꯁꯟ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯗ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯪꯒꯦꯔꯤꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯦꯀꯣꯁ꯭ꯂꯣꯚꯥꯀꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠ villages ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯎꯠ ꯗꯅꯨꯕꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯚꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯪꯒꯦꯔꯤꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯔꯤꯚꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯒꯦꯔꯤꯅ 1938 ꯗ occupied ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯖꯦꯀꯣꯁ꯭ꯂꯣꯚꯥꯀꯤꯌꯥꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ province of Transylvania harise ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Hungary Romania return tauba adagi kare haitare reparations piba aduga disarm tauba haibu position yanarami aikoigi Bulgaria di territory ama hoba keno taude mangam de magi territory aduga aikoigi sigi Dobruja haiba keno se sigi se Bulgaria na Romania dagi laurami asi Bulgaria gi di kare haitare territory gi matang dadi hena tongbabu oirammi magidi amangbu oiramde aduga aikoigi Bulgaria na aikoigi reparations piba tarammi reparations magi lerammi aduga magi armed forces to masing aduki matik yamna handhalami aduni cartel ni koigi harise makatara padana Finland harise sisu magi territories myamam aikoigi mangondagi lawthoami hariba territories je Soviet Union da lawthoaga Soviet Union da pirami example oina aikoigi mafam Salla hariba mafam adagi sida Petsamo kaina aikoigi hariba adagi naval base of Porkala Ud kaina hariba kaino area sing je aikoigi Soviet Union da Finland na pirami aduga aikoigi Finland da reparation su impose torami armed forces kaino sing je aikoigi Finland gi armed forces su masing handhalami aduga mai kaino sing su adagi hena grow tawba adagi hena masing yamba yadaba nasumena kari agreement kaino torami aduna hojiki hairiba treaties myam je 5 treaties sign tawna matam chida maximum advantage yamna kana base Soviet Union da oirami sida Yugoslavia so aduki matik yamna kana rami Yugoslavia ekoi territory yamna phangami power su phangami prestige su kana rami aduga Balkans ki ekoi yamna powerful oiba ekoi kare hatare state ama oirami aduga Italy gi rivalry ama oirami makhata pa keno singda ekoi Austria ga sign tawna treaty sigi sida ekoi country ekoi hojik hairiba treaty tongan treaty sing du da country sing sign tawna da Austria ga sign tawna ni sida ekoi hairise ekoi na khangjin baya bani 1938 ta Austria hairise Germany na occupied tawkre ekoi na mamangi lecture da masigi keno si yawe Austria se ekoi kare hatare treaty se sign tawra matong da liberated territory ni na hedi niktam ba territory ni na lauthoe Moscow Conference 1943 da tawba dugi matong ina Moscow na su habiti Soviet Union na su Austria se sovereign state ni na lauthoe yare aduga sigi war se loiram matong da karamai to gena haikanda Soviet Union ga aikoigi kare hatare western powers ka aduki matik oiba yamna yanadaba differences aduki matik yamna develop to khale habidi karigino develop to ise hai matamda Soviet Union na aikoigi Austria da economic restrictions severe economic restrictions imposed over pamami adugi hariba imposed economic restrictions imposed over se western powers atop countries in yaramde western countries in jina yaramde aduna yadabna maram oiraga hojiki hariba keno se about jahi tara buki chang se sigi sina maram oiraga aikoigi mafam karima bhau aikoi progress laita bida mafam sita leiram aduna aikoigi Austria se finally after jahi tara muki matung da maina deadlock oina leiram matung da Austria se neutral country ne na aikoigi declare to se yarami aduga magi compensation khara aikoigi Soviet Union da piba habise su yarami May 15 1955 yorok matam da Austria ga aikoigi peace treaty ama sign tawnare peace treaty sida aikoigi neutral country ne na habide su yare aduga kare hatare aikoigi sigi
compensation Soviet Union da piba haibasisu aduga yanare Japan ga tawwa aikoigi kari hatare peace treaty sigi kenosina Japan ga peace treaty tawbase aikoigi khajitang delay tawramni karigino hai matamda Cold War haurakpana maram oiraga aikoigi peace treaty gi matangse khajitang thengthai aduna aikoigi kari hatare Japan se koina hojik naki mamang da hai khre Japan surrender to matamda Japan harise American forces na occupy tawre mahoina mafam duda aikoigi administration run tawre aikoina sida khangjin beabadi August 10 1945 ta aikoigi Japan se surrender tawni Japan surrender to matamda interim military administration nama American kambuna semi military administration nama hojik hairiba military administration gi keno se si supreme commander of the allied forces haibagi magi sigi mukota lerami supreme commander se kanana oige ha matamda general MacArthur hariba nupa sina oi aduga ma se supreme commander sai goi gi Philippines side to oi gi nupa doni sigi general MacArthur harise aduna ma sina Japanese ki administrator su matamda do oirami 1951 yorok matamda peace treaty ama goi gi United States na lead tawraga San Francisco da aikoigi atopa country yangkhaini thoi nasu participate tawba meeting ama peace treaty meeting ama San Francisco da pangthoami hairibasida Soviet Union amadi atopa aikoigi socialist country mayam chingchu participate tawrami India and Burma ga Burma ga di participate tawramde masida karigino India ga Burma ga na participate tawramdri si hem matamda hojiki hairiba aikoigi San Francisco gi conference da moi gi draft treaty khara da aikoigi India na oppose tawram khara yaningamde moina keno tawrista Soviet Union ju hojiki hairiba draft treaty sida sign tawramde mahoisu sign tawwa yade aduna maram oiraga April 28 1952 yorok matamda sign tawdaw taraga su hojiki hairiba San Francisco gi draft treaty sa US influence ki makhada US ne Japan ga atopa country gi fumapan ga pullaga hairiba treaty se sign taw matamjida hojiki hairiba treaty sida 27 articles yawi aduga hairiba treaty se sign tawram matungdadi India su sign tawwa tawdawdi yadabanina June 1952 da India ga Japan ga separate treaty ama sign tawnai aduga India na su recognize taw Japan kenosi aduna Japan hojike hariba treaty sigi matongina aikoigi independence of Korea haibase recognize tawrami recognize taw matamda karmai tawgen hai matamda Korea se ani thokna khaido ami North Korea haiba South Korea haiba maga aikoi hojik phawa sigi North Korea and South Korea haibasidi aikoi hojik phawa ubo phangisini North Korea haibasina communism haibadi Soviet Union ki influence makhada South Korea haibasina liberal democracy haibadi western powers ki makhada base tawraga mokoi ni se keno tawi aduna aikoi gi Japan na hojik hariba treaty sigi matongina Japan na magi rights sigi Formosa Sakhalin Kuril hariba keno singse sigi sida magi rights leiba punamak surrender tawrami Formosa haibase koina hojiki matamda Taiwan hariba island chibuni koina keno taw khangjin gadaba pot amana ko adu aikogi Bonin island adagi Ryukyu hariba hojina Okinawa haigre Ryukyu ka harise sigi mafam singse island singse America gi makhada loina lerami aikoi haina kibugi matungina mamanda haikiba tu maina Potsdam conference ta haiba tu maina Japan gi sovereignty se maruoiba island mari aduga small island haidi island macha khara da base toba sovereignty oiba country amo erami Japan na aikoigi China da magi rights leiba khudingmak haibidi magi territory ni adunia dani kai aikoigi claim toba khudingmak loina aikoigi haibidi give up toba mai yarami aikoigi ka hatare war sida aikoigi war se mana thon bani Japan tohon bani kaina haiba responsibility sa Japan yarami aduga adugi punamak se gi reparation side compensation pi ba haiba se si yarami tawtabu kari haitare compensation aduda amabhoba Japan na pi khide karigino pi khidri si haiba matam da Japan ki economy aduki matik yamna pharamde aduga reparation aduna maram oiraga reparation se exempted tawrami adu sigi exempted tawbagi reparation exempted tawbagi factors ani ni amana karino haiba tamda aikoigi Japan ga peace treaty tawba sign tawba sa yamna aikoigi theng thana tawba Cold War na maram oiraga
yamna thengthana tawbadagi ngasai immediately khoi anger khoi war tawbagi anger adagi magi disappointment frustrations mayam do haibdi degree do khajitang hanthar ko matam oiba aduga matam du da US ka Japan che to kimatik US ka yamna close ally oibina maram oraga reparation sidagi khoi nanthok binangai gi machak amo oiki Germany ga sign down of treaty aikoina sigi World War II to ram matam dai aikoina khajin ga dawse Germany se 4 zone oina khadu e war tawrigi manungda hairiba 4 zone che anba aikoigi East zone che Soviet Union gi makha da lai hairiba Soviet Union gi makha da laiba kenosiga somda aikoigi West zone gi kenosida laiba aikoigi Germany sida lairiba kenosiga sigi peace treaty ama aikoigi unification of Germany gi aikoigi peace treaty ama sign tawnabse sigi si yadabduni karigino hamatamda East zone harisina Soviet Union gi makha da laire West zone harisina France Britain United States ki makha da laire makoi hong ki makha da laire adogi kaino duni aduna West and the East ke gi aikoigi differences sai Soviet Union ga Western countries in the differences lakpaduna maram oiraga unification of Germany harise sigi si oiba ngamdabdugi matang duni sidai koina kaino tawrisi Soviet Union na aikoina Western powers ka aikoigi adumaina yanadaba leitaraga su unilateral decisions mayam Germany gi matang da lawi example oina January tang amma 1947 da Britain and US Britain ga US kana aikoigi makoi masa gi territory haidi West ki kaino da leiba masa gi join mayam do merge tawnaramni aduga ahum khara leiraga amuka kamai tawgen ham kanda hojiki hariba merge tawnari sida France yausilami aduga wa single unit oina kaino tawrami hariba single unit che makoina mahoi hom na punchilaga habidi Britain France and the US na punchilaga one unit oina semjilla matung da country am lauthoe Western democracy da based tawba Federal Republic of Germany kawe hariba kaino se lauthok matamda Soviet Union na documentic yamna pelamde hairise ekoi kare hatare lautho matung dagidi hojiki Federal Republic of Germany haise lautho matung dagidi hairiba country ohum siga Federal Republic of Germany ga ekoi gi state of war haibidi edugi keno se lushille war gi keno do lushille peace keno tawre haibiduni haise adugi matung ina Soviet Union na haibidi magi East zone da lairiba area sisu German Democratic Republic communism the based of country ama semgalle 9 September 1955 ta Soviet Union ga aibidi German Democratic Republic ka treaty ama sign tawre airi treaty se aikoigi Soviet Union ka somta aikoigi Federal kari Republic of Germany ga sign tawhebo chahi amagi matung dani segi keno se aduna hojiki hairiba aikoigi Federal Republic of Germany se aikoigi Western powers na recognize tawhraba chahi amagi matung da kari Soviet Union na German Democratic Republic haibama establish tawre recognize tawre Germany se aduna maram oiraga aikoigi ani thokna adum 1990 fawba country ani thokna leire divide tawba ngamdre adu unification Germany unification na che 1989 da tawrai hawi hairiba Germany unification che realized tawba fully a united Germany have sekaram matam da poke have matam da October masigi kenosing che in recent years ta sahi kharagi mamang da gidi masigi India masa mayam na second world war da aikoigi kari hatare sacrifice to give se realize to acknowledge to hawe aikoigi Britain na second world war da Indians mayamam recruit tawrami second world war da mateng pangna idamakta kai second world war gi kari hatare Britain bu backing tawna damakta adona British India army se matam da 2.5 million aikoigi mateng pangamni 2.5 million British Indian army has a matam dugi largest volunteer army in the world adona approximately aikoina 89000 Indian soldiers have the mi lising marfu taramapan muk aikoigi British Indian Empire bu kannabagi damakta British India army mi 89000 muk shiki hariba army sing china aikoigi major battles mayam bam sing chida loina fight tawki all major fronts tam hoi participate tawrami East and North Africa da Italy da Burma da Singapore da Malay Peninsula da Guam and Indochina da aduga secure aikoigi Southeast Asia gi territory sing se secure tawnaba Canada gi Japanese
กี occupation ดะกี secure ตรงนะว่าไอ้ค่อยมาฟังจริงๆดะลอยนะอินเดียมาซะไอ้ British Indians soldiers ซิงมาเต็งปังอามีไห้ว่า British Indian soldiers สิกี South East Asia กีเกโนดาเลยดิเซ about 7 lakh เกโนนี่sige keno sida lady se aduna ikoi gi sigi British Indian soldiers singna kwai tagi sathi ba battle fight to from se battle of Kohima and battle of Imphal hai bisini 1944 da fight to bani aduna Japanese magi 15 army hari se si siga fight to wi from sida aduna 85000 ikoi ka tare invasion ikoi gi India da torok do pura completely destroyed to wi from sida ikoi gi 53000 si aduga ikoi gi battle of Kohima da Imphal da adukki matik yamna mi kya yamna su missing to ni sigi 53000 sida ikoi na sida khangjin beya badi kari no hai matam du da nong chuwa aduda chana ngai thak ngai lerakta ba adukki matik yamna problem oi khiba matam ni aduna hojiki hai riba ke no sing sida ikoi gi Indian ke no sing se army na tawa ikoi gi Indian maza mayamam kare hai tara supply oina ikoi gi ground supply oina su work tawrami ground supply oina work tawriba keno sing se ikoi gi British ikoi gi Indian gi keno da empire haidi British empire gi ikoi gi mateng pangam ba India maza mayam sing se to kimatik yamna suffering keno da yamna mong ta da ba condition da ni mohoina mateng pangam ni se adona mohoina mateng pangam ba gi keno se mohoina ikoi gi coal mining tawrami Bihar da aduga ikoi gi India Myanmar and China kari hatare adugi lambi sem na bagi damakta coal mining tawrami haiba coal mining tawbulda gi lambi sem badai koina ledo road kaina koi gi uji hari se between China and India Northeast India da koi gi sem ba habidi sigi se koi gi oje ki Assam kunming ta ba ya ba lambi duni matam da koi gi samami se sigi kaino sing se kari no hai matam da Japanese pu mai thi ba pi na bagi damakta sem ki ba lambi ni sigi ledo road kaina koi gi hari se sising si semami aduga ikoi gi war materials myamam supply tawrami allies power da textiles gi oiba war related atotopa materials myamam ikoi gi factory dagi thabak sura kholaga sigi ke India masa sing chana mateng pangami ikoi gi hojiki ke no sing chida ikoi gi India sing chen Indians British Indian sing chana ports da factories da ikoi gi Japanese ki aerial bombing tawbadagi Indian ki ikoi gi eastern ikoi gi sigi Northeast Indians ki area sing chida si kiba masing se thousands masing yam khraba kaino populations ni masida India masa mayamna ikoi gi ma kaino tawri se sacrifice tawri se aduna ikoi gi sida ikoi no hojik hai kitu da police oina work tawrami police har sina karino hai matam da war di fight tawba na taba aduga ikoi gi supply lines adagi ikoi gi kai tare allies powers ki aerodromes adu da ikoi gi sendokpa khotokpa som bagi thabak tawba adagi port ama mafam dagi mafam da habidi war materials equipments myam do mafam dagi mafam da puba khotpa delivery tawba hari ba thabak sing se sigi keno sing chena tawrami merchant cements myam thabak tawrami London da Cardiff city da Liverpool da South Shields da mahoi sing do ikoi gi Britain gi keno sing se magi supply sing se wat na ba Britain gi war sing se open taw na ba dum war se fight dum taw na ba mohoina supply se mammi adugi matung da British tax adagi hojiki hariba war related keno sida British taxes and kari sing sisu ikoi gi India gi keno sida population sida adugi matik yamna lokhalami aduna India se ikoi gi pura laira bagi keno sida adugi matik yamna khongjang chakchila mi sigi keno sida laira bagi direction da India se kare tare tax yamna khongal lakpodagi India se laira talakba country habido oisilla ami aduna India na ikoi kare tare war sida military oina fight tobon khattana tana India na financially mateng chu pangami ikoi gi military historian Srinath Raghavan harsina ikoi gi mana masana iwa larik ikoi India's war the making of modern Asia 1939-45 haibala to da mana I harisida kariyena ha ige hamatam da 1942 dagina 43 fabugi manungda India na Britain da pibase ikoi gi financially pound ikoi gi 1.3 billion hariba paisa se ikoi gi India na Britain da war sigi damakta pi na yam raba paisa ni koi na keno tawrisi war sigi iroi na ikoi gi India gi freedom movement jo to kimatik yamna keno tawsila ami
ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ intensity ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐ꯭रीꯗꯝ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ 1942 ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯒꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅꯤ Netaji Subhash Chandra Bose na INA kauba akhoi Indian National Army kauba ma Indian soldiers and prisoners of wars mayamam leiba akhoi kaino tauba akhoi kaino singduga punchillaga Indian National Army na semammi aduna akhoi kar ha tare Japanese ki mateng laraga South East Asia da fight tawra me British ki rule se bu maithi ba pina bagi damakta British ku India da ki takna bagi damakta aduna hairiba British pu lokthokna bagi damakta fight tawrapasida Japan da ki mateng lawrami aduna hojiki hairiba INA gi army se akhoi gi Imphal Kohima siphabu yoksilla ami aduna akhoi gi hojiki hairiba war sina akhoi gi India da kayamna mateng pi gi hamatamda highly professional Indian Armed Forces highly regarded Indian Armed Forces amai ningtamda matungda sina piba ngamami adagi war sida akhoi gi ano factories mayamam akhoi gi kari hai tare linkhatami kari gino hamatamda war se matam yamna sangna changbani na British kangbu da supply pi na bagi damakta raw materials pi na bagi damakta India gi manufacturing sector aduki matik yamna swai gi matamda establish tawrami hairiba business sector gi kenosik che aduki matik yamna huge profit oiramni aduga hojiki hairiba kenosik che independence phangaba matungda habidi India ni independence phangaba matungda India gi oiba industrial akhoi gi chakhatna bagi damakta yamna chawba mateng pangami basigisena aduna hojiki hairiba war sin akhoi krai tare India se akhoi gi Asian security gi pivot ama yam important oiba country ama akhoi gi keno tawrami 1946 ta madugi potumak akhoi gi oina bagi damakta UN Security Council da India gi permanent membership demand tawbagi argument pibu oina Jawaharlal Nehru na kari ena haige matamda India na akhoi gi defense and security gi damakta akhoi gi sigi region sida haibadi Asian gi region sida aduki matik yamna India na chaw achouba role ama lawi atop any atop country dagi haiba poche Jawaharlal Nehru na 1946 ta UN Security Council da region kare hatare re argument pi baduni adugi war sin losel amatung dai khoina khange haibadi akhoi two power blocks and akhoi kare hatare emerge tawi amana USA amana USSR akhoi USSR haibase Soviet Union haina sukhangna buduni haiba two power blocks haibase kari da base tawi haima tamda power da base tawi power capability habiduni sta harise akhoi war se horkum matamda horam dai phobuda British Empire France Italy Japan haise big powers nena akhoi khanarami adubu Germany Italy Japan de war se maithire matung dadi makoi militarily aduki matik jamna weak oire politically insignificant economically aduki matik jamna problem oirami Britain se Greece Turkey da makoi gi masagi military troops to foba maintain phajana tawba ngamde 1947 Europe matamda 1947 August ta India se independence phange Britain gi makhutagi independence matung dagi di decolonization process haibadi independent atop country independent phangbagi kaino se aduki matik yamna accelerate tawrami haibadi changchilakami aduna akhoi gi Britain adubu adumaina oinamak Britain se objectu adum akhoi gi big powers ne recognize tawi magi permanent seat ama UN Security Council da akhoi gi adum member hojiksu adum oi aduga France se akhoi gi matam sangna akhoi gi Germany gi makha da leirami adubu August 1944 da France kai haitare kainona allies power na France liberate tawre Germany gi makuttagi aduga France UN Security Council gi permanent member amani asisu July 1945 Europe matamda akhoi gi United States na magi nuclear test tawre
ahanba world gi ahanba nuclear test ama aduga hariba atom bomb se Hiroshima and Nagasaki da August 6 and August 9 da bomb ji thare adu thara matung dagi di karamai tawgen hai matamda war si losin nangai masak koi tawu karamai na United States na war si loirak matungda super power status amada nuclear power ama koi oirapagi maram si kari no hai matamda war se United States ki mafam any territory da war strong rakide aduna maram oiraga war sida civilian population dagi magi kari hai tare property infrastructures aduna chingbai koi amanga ta da aduna thokide Pearl Harbor machet tu natana Pearl Harbor da koi Japanese ki attack da koi machet ama sokhibu tu natana topa any topa mafam ba kaino si thokide adu koi na topa amarom dana kari hai tare Britain di adukimati yamna bombarded tawrabani France UA koi Germany ki makha da chahi mari leramini US Soviet Union Germany ki invasion ki kaino tawrini my second front lag tripobadi Germany ki yamna fight tawdana Germany Soviet Union ki military thousands of military sirini adu maina kaino tawraga adu Soviet Union chu koi kari hai tare sahi kharagi matung dadi United States ki mage power to challenge to bunga mi sigi maram di kari no hai matam da Soviet Union na koi ki mage communist regime sama Poland da topa Eastern European countries in jada mage regime based on communist koi ki ideology da based over country mamam koi ki kenwa tawra ami Soviet Union na koi ki mage civilians industrial physical infrastructures yamna akhoi keno tawkhim taragasu Soviet Union in 1949 Europe matamda nuclear test tawre and the Soviet Union became a nuclear power country oire adugi matung dagidi Soviet Union ga United States ka se adugi matik chawba akhoi gi rivalry ama oisilai aduna hojiki hariba Soviet Union 1949 da nuclear power oib taragasu 1953 bhavadi akhoi gi karhatare Soviet Union dagi United States na documentic yamna superiority oirami in terms of delivery system ani koi harise aircraft missile bagi bagi kaino sini sidai koi harise aduna ikoi da vida Soviet Union choi koi gi economic model ama alternative model ama based on social justice economic kari koi gi power economic system ama oirapadagi achoba super power ama koi gi oiba ngami aduna koi gi Soviet Union na koi gi United States tagi science and technology da any field da military da and atopa any areas da koi Soviet Union na koi United States tagi overtake tawnaba gi damakta koi competition tawba hogalami aduna summaina competition tawrak matam jeda country ani sina koi block politics haina cold war gi am sawba koi block ani khaidora ami amana Soviet block haiba maga amana United States haibadi Western block haiba maga second world war loira matung da hojiki hairiba kaino sin se block ani se directly amaga koi war de tawnate adubu makoi ani se proxy regimes adagi allies ki war macet adubu di tawnarami example oina koina karhatara Vietnam war gumba koi Afghanistan gi issues Afghanistan war sigi koi keno si aikoina sida example oina lawbe aikoina sigi keno sida lusilap matam da aikoini Lundestad namana aikoini yamna phajaba quotation amakha khai world international era da war si lusilap matam da international era da two main actors thogi geographical distance na country ani se yamna koi separate to butaraga so political distance the country ani gi keno se koi aduki matik yamna koi kara tare nachin rami habesigi mane koi quotation yam phajaba quotation jamma khat koi na pi nasigi keno sida koi na naina kriba keno sida lecture sida second world war gi matung da lakpa ma gi consequences example oina koi ka maina peace treaties myamam sign tawna ka maina koi peace treaties sing do deliberate kano tawi dagi ka maina koi country Soviet Union ga koi allies powers ki party oina leramba Soviet Union ga Western powers ka maina enmity oina haibadi rivalry oina lake cold war ka maina haurakke haibna chimbagi matang da koi masigi lecture sida detail oina koina kaino tawkhre nei nakhre adu sigi sida koi karigumba gyanta daba doubt leiba yaw taragadi question hangpa yagani ai adum khomjani
ครับ